دلوقتي يا جماعه صاحب الصيني جاب لي ده I don't know ده ايه بصراحه بس what is it؟它叫魔芋爽，这是中国的猫条，可以说是。 بالظبط كده. فدلوقتي احنا هنجرب البرودكت ده ونشوف طعمه عامل ايه. It's open from here. Yes, you can just open and just eat. Okay, open please. مش عارف الصراحه افتحه يا جماعه فهسيبه هو I'm يفتحه. helping you. Okay. Oh, please. Just Just eat now. Just eat. Just eat. Oh, just اوكي. eat. دلوقتي ده شكله يا جماعه، ده شكله من جوه. يا رب ما يبقى لحم فران ولا حاجه. What do you feel about this food? It's good, but what is this? It's like 人造的 plants. Like The chicken or beef or something? no, it's just pure artificial. Fish. Oh no. Oh wait. يا جدعان البتاع ده بيكهرب، اقسم بالله بيلسع في بقي بعدها. للامانه الحمد لله عشان انا بتكلم عربي فهو مش فاهمني. طعمه زي الزفت يقرف، اقسم بالله العظيم طعمه زي الزفت يقرف. بس ايه، بس انا بكبر بخاطره عشان ما ينفعش طبعا الراجل يبقى جايب لي البتاع ده هديه. ما تنسوش بقى تعملوا فولو حالا عشان هنجرب منتجات كتير جدا الفتره الجايه هنا في امريكا.